Hello Guldi ho 15 June 2001 Hichikuma release an ki bola Gadar movies hi Gadar movies hi kum somni lani zowa 11 August 2 kuma jo Gadar part 2 hong so ki da hitai kum somni lani zowa part 2 hin thoki hin Amrish Puri te ho zong hi ana thitan Suni diol zong akhamul asau che jingtan nunga nu zong hi veleu chun ate thim jing tai kum somni lani chu thumai mai hi poi movies hi ahoi hle zeng India sungna na ding awang chun Pakistan to ki kal hi je chun Pakistan hin ave nom po ve seitam talovin Gadar part 2 chu na to na nom ta in towin lang na din zong le phati chan ki ngai lang angai ding in ki gotan part 2 a ichop lut na sangwin part 1 chu I tabang ane he tam ga sei ki ro hite Tara Singh kiti go lang mel hoi ta Sunny Deol he mul the thut jing he nomin ama hi Hindu a hi Hindu le Muslim ho India hin hong ki boi ta wen hi le nunga nu te jong Muslim hi je chun Pakistan lang hin azam ta we nunga nu hi train in to man ta pun in ko te to ki khem ta we hi cha chun hero pau Tara Singh Sunny Deol hi ahong ki motor rantan hin khuhen manghin mangthunin hi le ahong ki lungsi hlantai nunga nu zong Pakistan lang ho a hi je chun Pakistan hin aga chi ki ta na hi le in ko ten hin sol ta pon go lang pon aga ki pui ta go la hi le Pakistan ho zo to hong ki pon ta win na sa te na chang se chon pang jing tan Pakistan si payong chu asang sang hin that jing in hi EP man cha mi ti le hen pam tui a pam do zina ho khamang chen Pakistan si pai ho chu ve ati na hin vein India lang chu anna na na hung sam do ki ta ve tuaga ki sei ho chu part 1 na chu ano ma hin a het bai lang ta ga ki sei hin tuin part 2 in lut taw hi te nunga nu le gu lang pa Pakistan na kuna hung sam do thei chu nunga nu pa hin anaki thopi hi je chun Pakistan na sipai lam kai Hamid Iqbal ki tipa hi athang tombe se tan nunga nu pa zo khaili in nunga nu pa khaili zo win in ko te hi pi ti tam aki heta poi Tara Singh hin chapa khat zong ana nei tan jite hi akuma hi le 1971 kum choin hi tan Tara Singh hin truck ana tol jing na lai hi chi truck atol zong hi sipai hoding abo na ato ji hin ni khat chu hi le Karnal Rawat ki tipa hin ahin ko tai Tara Singh ko ma chun India le Pakistan thu hi aboi hle jingin anaki go jingin Tara Singh nong sipai pa ko ma chu ke pen ta ipe apan na kom ding ham ki gal na ati nang hi mi hang santa na hin truck tol thim ta jong na hin hi chi chu gal om ting le man cha pule ana panding he ti Tara Singh in jong hang san ta in henge aboi poi India dinga hi ke hi athidinga ki pe do jing ka hi ati pe tai tuali mai mu no hi Tara Singh azinu sakina chu hitan pasal pa hi ahi ki le achapau jite akiti jite hi acting drama langsang hi filma looting hi atha nom hle jingin ahin la apa hin army officer be hi sading ati e chapa khat lele a nei thon je chon angai lu be se jing thonin le khasim wang he atha sil le jing a hi achapa jong hin apa koma hepa na kom hi ni macha ka thum khapon lungsi din bai khat ei chopi ati apan jong na le khasim thasit sit to bai gam tin na hin singam na lai atin anwa tai achapa hi alung na hle jing in a hi anu le apa chu a kyo thonin chapa chang khat se a nei thon je chon alung tup chu chopi ding ati tawe ni khat cho ki al phalot lai tawin jite jong hin apa le nu hin bullet hoi ta khat hin chopi cho mutan akipa wal jing in anu le pa kyang cho tu jing e jiten jong apa ko ma chun hepa film starring a ka pan no me ati apa he alung hang be se jing in police officer na panding a hin le kha simin ati akyo thona hi le Karnal Rawat chun call a hin bol kitai sipai officer pun jong Tara Singh ko ma chun thu hi ho hle jing tan army base camp lang hin hung loi jing in hin ti pv sipai officer pun jong Tara Singh le aloi kon khat ho chu truck a chun man cha dim set asi movin sipai ho ki gal na lang chun asol tai ki gal na lang chu ga hlung ta win a hi le sipai ho chun man cha chuting le mei chang ho hi an nei hlom hle jing ho hi tai officer pun jong Tara Singh ko ma chun sa langa khu aki kap to hen sa lang chan khu naga tha thei diu hinam mei chang bom ho aleng le jing ati pe Tara Singh in jong anui sanin Tara Singh ka hin koi ka hi nei he no ma hi le namel ma teu khu dong le chun Tara Singh chu I to pang mi a hi sei pe ta vin ate ati pe tai Tara Singh le loi ho chu aki tol to ta vin a hi le Pakistan sipai ho chun ahin kap jeng ve Tara Singh a loi ho gari ho chu Pakistan sipai ho chun akha pu pi ta vin mei chang jong chu aki khat to bang hi ki chaya hi tai ahin la lung thadi lovin Tara Singh jong aki tol to jingin azo zo na chun aki kap tu na wa lung tai mancha ho mei chang ho chu asu hla pi tan apitan hi
sipai ho jong chung ki kap to jing wen hin le India sipai ho jong cho hat mo diu dan hi tai tara singin jong ave zo tapun ama jong achom hlatang na traka kun chun sheni diol a hi na chu a hin ta lang ki tai sheni diol i ti teng le het jing deu hin i to panga mel ma ho ga abol ding ham ama hi mei chang nong a bu ji lo abang jeng a hin sipai ho cha hong ki tel ta wen India Army hon zo a ki thopi thovin ama ho jong chun a zo de ta ve Pakistan sipai lam kai pun jong Suni diol hi so ra ko na thading an ti hin an tup ten jing hin aman jong a hin mudo tai Suni diol to hin vadung khat a hin phao hi tan hi Pakistan border lang tara sing ton a hin chut jing chu Pakistan sipai hon pumpi ta boma ham I pi ta ma hin ka bu chu tara sing loi hong chu ki zam dap gam tawin a thi jong tam tam ve India sipai ho chu tam ta hi anaman tawin tara sing le loi ho si siong chu anaman o hi tai hicha hi tara sing Pakistan hon aman ho ama lo ham mabanting hin hi tu hi tara sing le loi ho si Pakistan sipai hon aman tawe ti chu azinu le chapa jong hin ane hetan alung hlon anawal jing in hi anu wang hin ataw jing in achapa wang hin iti bola apa hi Pakistan akuna go hu do ding ham ti hi plan agong jing tai azo zone in sanidiol chapa jite jong chu apute country a chi ding chun akigo do tai anu chu le kha ga thorin kapa ga pui do te ding a hi atitai Pakistan hi aga hlungtan apa loi pa gul khan ki ti pa hi aga ki mu pi tai gul khan jong hin ase pe na pa hi zela mun khada hi anu hi ati pe zela na pa hi na go hu do no ma hi le nunga mel hoi ta khat muskan ki tinu hi na hel do nga in te ti jite jong aluk dong fle jeng in muskan pen ta ibidinga ka hel ding ham ka pa hu do ka humi ti Gulkhanin jong jite cho sei betan napate ho aki hen na kho ne le cha ding hi mi khadin aga tha ji hi bule me hon pan bo aga tha the in bule me hona chu na pan no ma hi le muskan bo ho lampi o ma hi muskan khon bule me hon na chu na khum thei ding hi ti pe tai hi chi akon chun jite jong chu devanan bang hin aki sim tan aman jong muskan chu a hel in hi le a hin ki hel do tai Jite jong a plan bang mga chun muskan ko ma chun a sein hi le bule me ho na chun a pan sa tai bule me ho na apana kun chun ama jong apate ho zela lut ding chu chan sein mutan ni khat chu aga lut ta na hi zel sung chu anam sele lut jingin thim le lut jingin security jong a tai hle jingin hi cha ko na apa ga hu do ding chu thil kha sa thim ta na hi tai Jite jong chun apa chu zel sung chun gu thimin a hol ta na hi le apa to akilo azong amudo atapoi sipai ho ki ho na chun azaki tan zel sunga hi mi khat kila do lo la hin mun thiba ki he ne ti ama jong chun aki hen lang o sei bang chun aga ve ki ta na hi le alung adong hle jingi aji chu hi chilai muna jong chu apa ana lo wa hin midang khat ano me wangsin ta chun sipai ho chun jite chu a hin man do ta ve so da ko na general hamid hin anagin mo hitan jite hi tara sing chapa hi ti jong chu a hin he do tai hi che chun ama jong atha nom hle jinge aji chu tara sing hi so da ko na an tu hitan a chapa jong chu ha voina voin aki chep na tho jinge na hi chapa ko ma chun hi te hin a sei pe tai na pala ki that go a umpon wang phat au me mang na hong wa lu the tua wang hin na pa hin na chung thu a hin za ting le hung tei ding a hi tai atin atha nom hle jinge jiten jong ikbal ko machuna hin seitan ki pa en kapan hi ta e humo do lo he kapan ta hi nei bol humo do atale a hal hala na he tel jing ding dan hi Pakistan pumpi ki tho jong lew na ta sa ho hi zop mat ki thei te povin te ati pe kilom lo ta chun ni khat hi sakina in to la chun aji pa tara sing hi ahung aga amutai ama jong atha nom wal jingin akol jingin hi sakina jong ep lom na tia tu abu hin hung hamati tara sing jong athu sim cho hin sei beton sipai ho Pakistan sipai hon e hin etek wachun kei chu kho helowa kan om dan hitan wadung chun e na hlo hin border ko ma khomi pi te chun e na movin doctor ho ko ma hin e na zenuwe ho ka hin het phara ka hung kin sing hi ati pe tai tara singin achapa chu hoilaya umhamtia aga do a hi le sakina jong seingam lo sa sa nang hola Pakistan a hung ta chu lem ati pe tara singin jong ate a son jingin ep lom na bol flon ana na chi sa hamati Pakistan ho hin I chana achapa hi a bol eng sidiu ham tara singin a hetai hi chi zo phar jun aman jong a sei be ta na jinu ko ma mo hin Pakistan in chengatin I chapa hi ga pui tho ding hi ati tai
tu sim hi aum dan hi tu ai hung chu che che jeng ding hi tan na to na phat chan toin lang cha san don jingin cha san na don zo ta la zo tu team channel subscribe na bolo lai le na koma asan subscribe ki sun chu ga me le chon thanok hle jeng ding hi Tara Singh zong achapa holding zon Pakistan gam chu ana zone ki tai Tara Singh chu Pakistan aga lura hile mi pi te chun India Murdabad tin ana samjing ve mi pi hi ana kilom jing tawin achapa jite hi mi pi anga thading ati hi hamit in zong jite chu a hen tan post khat hen jite ana ki thopi nu muskan zong chu a hin man ki tawe muskan ko ma chu le kha khat ana choiwa jite hen ei ki chepna ei society hi signature ana kai sa wi hi chi le kha chu mi pi la chu na hin simphong ta na hi le mi pi te chu alung hangwal jingwin thatloi jingwin jite chu ati tawe Iqbal hin muskan koma jite ka thadi wa signature na kai ding hama tile jite hin na di a hi pol ati a muskan jong chon signature zo na kai jing hi jiten jong hamid Iqbal koma chon aga seitan mi athi masanga hi thu cheng na do jiu hilo ham kei jong nei dong tem ka seinom khano me te Iqbal hin a sei pe tan hi chana nana kileba phatmona na bol zia zo na thi ding ko ni jong le thu seina na nei loading hin tua hi na thi ding bo akibat hitai ati pe achapa chu tha jing deu hi het pharin Tara Singh jong chu mila ko chon hong pot do tan General Iqbal ko ma chon kei nei tup hilo ham kei ka hong tai ka chapa chu hlai na te Iqbal jong atha nom ple jingin na chapa le le ki thar go a tua nang na hong le a phawal jinga na ni hlona hi ka tha kop ding hi ti pe Iqbal le Tara Singh jong chumi pila chona hong ki nil hlontan Iqbal in jong India ten Pakistan ho atha ho thu a sei pen Tara Singh in jong Pakistan ho India atha dan ho chu a sei pen hinla hi chi ho hi igel wa thil pha so lo ding a hi ati pe Muslim Hindu na sei chu thil di lo hi tua Pakistan a chengzo se hi India a hong chen lut ki na thei dio thu ki pe thei ya hi le Pakistan mi pi te aki khat to bang hi India ga ma hong cheng lut ki no meng di wa hi Pakistan te na phatlo dan hi ati pe Iqbal in jong tu hin ki venan te aten asipai ho cho akap divin order apitai nunga nu in ko te Pakistan ano mo pasal khat chun shunidiol te ho cho hin ki thopin bom chu mila ta chun hin sepo tai mi pi jong chu azam che le jingtan shunidiol la achapa jong cho ki tom do thanin Pakistan sipai ho cho aban ban chun mei tilin ana sol jing win he hita chu ana kitel wa hele Tara Singh te ni pa cha jong chu mun gam thlakel chu ana hlung hlon tan a hi le amani jong ki mutu talo chun aki hol to pan tai Pakistan sipai hon jong a pa cha hlona chun khat kel chun atel jing tawin Tara Singh wang na sahle jingen selin ta hi kila tan azipu chu avo a hele azipu chu thalin aki se engin hi boilai ta hi wang chun muskan a in ku te hen Tara Singh achapa jite hi alung sitle jingwin achanu hi pe ding ati tawe Tara Singh in achapa a hol na chun hlan mol lang hin achi in amazong ataw to akoba hele achapa chuan ki sela dana hin hong ki moto ki hlon tai khatlanga muskan a in ko te hin Tara Singh achapa jite hi to achanu ki chen sa ding chuteng India Tara Singh puma hi sol do ding agang langa ati jiwajan ama hon lampi ho asei pewin aga tha gu tawe azan jana border langa ga tha do ding ati wang wachun Hamid Iqbal te ho hin ana heki tawin hi chi thugu chu lampi e hin ana ting tawin ana man ki tawe Tara Singh a hin achapa jite a hin chuteng le amo nu ti ri hitan tin muskan India sipai ho izat ham khat se chu ma ho hin a hin tawin mun khat hin Tara Singh ko machun tu a hin India Murdabad tin ati we alola chun chem cha su to pe wang wachun Tara Singh in jong hit te hin a hin ti tai India chu Murdabad ting ka tin Jindabad ti jong leng nang hoding hai macha phachum loading hi Pakistan mi pi te zo sin India Murdabad ti yong le India le Pakistan gam gichan nong hi kizado loading hi ahi wang India mi pi ten ka hin sap niu le na khang zo siu jong po ke gam ding hi ati pe tai hi chi thu chu Hamid Iqbal in aza phar chon amazon athang tom fal jingtan apa chawa chu thading ati le I hero pau shani diol chu hong ki tom do tan apan pan chun a hin vokitan sipai ki hen ho hin achapa hin amoding nu muskanong chu a hla do tai Pakistan sipai tam ta om fang wa chun I hero pau Tara Singh wang hi ana abut lo singu da na hi
India sipai ho chu to teng sunga chun aki humlu tawen ama ho jong India border lang chu a hin zon tawe ahung zam na wa jong hin aki kap to pe jengwin ama he na sahle jeng in bom a choin Pakistan ho teng sunga chun bom them chu aka le lut le jeng in hi ama ho India army ong chu athi sau jing tan Pakistan ho ong chun alel hle jeng ve Hamid Iqbal te ho hin adel jing wa hele a khon na hin tara sing te ho he akisumo tawin Pakistan sipai ho hin a tawin hi Iqbal le loi hon jong ka akap jing ding atiwa hi le asa le hlang ho cha vet pharin India border sunga analut wa hitai India sipai ho jong cho hong ki tol tawin kap ding ati tawe Colonel Rawat jong chu ahung tan Iqbal jong cho ki chawal jing tai aji chu India sipai ho chun atha de het pharin Iqbalin jong rawat ko majun kei general Hamid Iqbal ka hi ne het loham tua hinang ho country sunga border sunga ka hunglu a hitan hi macha nei lo thelo diu hi dan dung zuya hi len nei man wa zela nei khum te te diu hi nei man jeng win ati Colonel Rawat in adon butkidin tua hi ei ho gal hi akipan lo la ya hi nang ho na lo jong hi kei ho ka ki het mo thu sa theina la yu hi ati kei hon wang tua i macha ka lo diu hin Tara Singh hin EP na lo nom ta ama thu hitai tin Tara Singh apido tai Tara Singh in jong achapa le amo nu chu akodoin khat hi gita hi khat hi Quran hi gita na hlen de ha ole Quran na ki hlen ding ham nang thu hi ti khat pa jong chun aso chat na ding a hi polatin gita ka hlen ding hi tin Hindu ho le khazo chu hleng ko tai Muslim khat hi ya aso chat nom mana Hindu ho bu aga hlen gut jing chu aloi ho sipai hong chu alung hang ta ve sinidiol jong chu alung hang hle jing tan Iqbal chu amai ta het pe in he tha jing ding ati phar chun General Hamid Iqbal hi ahung ki si ati de ham lunggel chu ahin phan ki tan aman jong nei that hi ben kenji le cha jong ka nein ave ding om poe te sinidiol long chun alung sitan aman jong acham jam chu aga pai hlatai aga akinung he ya hi le mi phalo pa Iqbal chun sinidiol te in ko chu tha tho ding ati je chun Meipum aga akilaba kap jeng ninga tia hele India sipai honjong Iqbal chu ahin kap tawin Pakistan a sipai lam kai khat jong chun meipum akila in Iqbal chu akap tai aji chu Iqbal phatlo chu mizo si chun a het kamo hitai India sipai lam kai pun jong Tara Singh le achapa le amo nu chu apa cha hle jengin Tara Singh chapa ko ma chun mang hi army an hong pandi hitai ati pe ama ho jong hi chi phar chun ki pa ta chun in lang hong ki le ta ve Goldio to sim isei chu ngai no mom ta hin India le Pakistan thu sei teng le India hi ki support mama jengzin aki Vietnam hle jengji e India mi pite zo si hi aki to hle aki bang ji in film ho ahin la asunga he state khat le jinga zong zat ki boy jeng ei ho de diwang inam sungu ki hung ki boy jin la ei ho hin la golte ho olmo pote le sit idam na lai ji wa i boy hin Hichile shit idar lawa ithi nung ting leo koi boy jong le i het pha lo di wa hitai